Anya laki din! Ala ni Manong Lauro, itay ba'y akid-kid dayan na. Mababain ako. Ay, nagpintas ka laki din ay ading biron. Ha? Nagsiksik, nagpudaw ka pa Ala ka, Manong Lauro. Ipulong ka ni Manang Jen. Oops! Di mo aramidan day ta. Ha? Aguuyong ni Gina. Ay, stay! Nauyong ko na kuma. Makaungot lakit di day jay. Basol mo matlaang Manong Lauro. Ha? Apay ngamin akid-akid dayan na, kat adala nga rudan asawa. Kurso na da ka nga ron. Napusaksak ka launay. Anya? Aday bagak. Iya sirig mo tilapayag mo. Kwa, makumi kumampay dito yung parisan yo. Nagano ti mangmangan a customer. Mapiit lati bagak. Alaya sirig mo tilapayag mo tay bagakon. Abay, anarabyan ka anagawid, Lauro. Itay pa'y anagsarra, jay pa ka nang taaparesan. Napanak nagpalay lang. Sa dino? Kanya kalaki din aya. Nagado adam damagam. Kat, kumusta nga ro jay pwesto ta? Ado ka di matlaang timangmangan. Ado! Magustuhan dalauna jay Paris Overload. Nasaya at no kasta, Lauro. Nalaka lang aruday. Apo, nagimas pay. Nalaing ngamin nga agluto, dagiti para luto ta. Iso ang magustuhan, dagiti customer. Uri siyang mahit. Bakit? Magusto ti panagluto ni Viran. Naimas. Nanguna ti Paris Overload. Apo, mabsuga ka mangan. Si kapay lati makamu jay paresa na pwesto ta, Lauro. Sumarunwak tumatlaang, kalpasan ti panakitsandak. Huwag ka di. No problem. Siyak ti makamo. Tulungam tumutin ni Veron nga agluto iti Paris Overload. Tapno saan una ay mabannog. No problem bakit? Ala, umunakan injay pwesto. Tama panak mo tan, injay tiyandaan. Ay, sige. Mapanakaw na ba? Sinalbagan alauro? Simiyag mo tan nga imadayo. Nagline ka talaga nga agluto iti Paris Overload, Biron. Ay na, naghimas ti pa naglulutom, ta makapasalibukag itirik na. Kung kunam lang day ta, tadaman ang kayat mo kanya, Manong Lauro. Di mo pigsan ti agsaw, Biron. Amangan mo da sa balay makanggag. Ipagarup dalakit di nga da relasyon ta. Puno. Oops! Di mo ituloy abaliksan. Sekreto talagang, wain. Dakas ti mapasamak, no maamuan dati maipapan ka data. Adto yung tisweldom, Veron. Alaamon. Ha? Ne, saan pa'y mata nagsusweldo, Manang Gina? Apay nga ititan mo ba't nagtisweldo? Alaamon tisweldom. Kat, saan ka matin nga may agtrabaho pa'y dito pwestok aparesan? Anya? Ikatenak ka din, Manang Jenna? Wan, Veron. May sa kamot gayam asaan ang mapagtalkan a babae? Maikapat kan nga inikat ko a para luto iti Paris Overload. Kinidayan na kalaang ni Lauro? Kimayat kat kay? Anya? Sino di ba kita naggapo dito balay, Jenna, bakit? Ni Nana Ligaya. Kasukat ni Veron nga agluto iti Paris Overload. Kahit mo saman, sukatam ni Biron na para luto iti Paris Overload. Ay, aswang dayday a babae. Diyak kayat tikaskan kwa na. Sasawa mo nga aswang. Nalay nga agluto iti Paris Overload ni Biron. Wan! Nalaing nga agluto iti Paris Overload. Iso nga rod a pinaresan na ka. Pinarisa na sasawa mo. Di ka man agin didi nga awan ti amom Lauro. Naa. Abmok a nagparis kayo iti may sa Arabi ije motel. Naa. Ay, Lauro a babaero. Agyaman ka ta saan asikat pinagtalaw ko. Nasingputak pa'y laang nga asawang. Ay. Nalpay mo't day ta abagam nga may diti balay, Lauraw. Arak ko marodel. Api niyag sapul kay ti arak, Lauraw. Kayat ko tagran na kiti arak. Kayat ko ti makalipat. Ammo kaon. Maawaan ta kon no api nga may kaditi balay, Lauraw. Babae laki day ti parikot mo. Huwag nga rod. Awanan ni Veron na nalay nga gluto iti Paris Overload. Pinagtalaw kit din ni Veron. Kun kay kasanaw asaan apagtalawin ni Jenna Daja Biron. Kat inkamat kalkalungan. Rodel,
Tirador kamot ngamin iti babae. Amin anang balin a para luto yung iti Paris overload. Pinariisang betay. Nag-overload kayo umat tinadwa. Day tati makagapo, no apay nga inikat ko dagijay a babae. Para lutong iti overload manang ligaya. Nakar ngamin ni Lauro nga asawa ang gina. Isungasit gandag iti babae. Ala, si kanti makamo dito kusina manang ligaya. Inaktulungan dagiti servidora ang mga sikaso ka dagiti customer. Wan gina, di ka madanagan. Siya kon di makaamo dito. Imbag man ta nasurutan pa itinagawid diti balay, Lauro? Adala mo ti rabi eh. Anya ka lang ito na. Di ka kumungot ah. Nagmalmalam nga awan ka iti pakanan. Imbes at tulungan ko manimanang ligaya nga agluto iti pares. Nabigat to matulungan. Don't worry. Ingka man ang degos, Lauro. Nagalsaw man dito payod mo, makaulaw. Ati umo pa yan, tay nadangro akaldeng. Pintas mo ti pamagalito, bakit? Nabak nang ti baro ko na. Apa, yakit kita anak matlaktan Lauro. At nakadirugo iti ropa. Ay, nagalas ti busis na. Ay, mas man na ba ako siguro dito eh. Kasarsarita ka Lauro. At nakadirugo iti ropa ko na. Ako awan. Manang ligaya. Apay nga umisam ka? Ada ka di makapaisam ngayon baga? Di akon mas daw, no apay anasid ang tibabay kan ka Lauro. Apay anak ko namlay ta, manang ligaya. Saan ka na taer? Naapil ka pa'y. Anya? Nabiskod ti pamagim. Kas kala artista iti pa nagkita, Lauro. Anya? Di mo ko na nakurso na adam da jaba kahit Lauraw. Kasla, Rodel. Anya, kasla sa asawan? Kasla kursonadak. Anya, ay, uraya lang makaoyak iti daytang imbagam Lauraw. Kasla kaubingan na iti panagkita, Rodel. Nagmayat ti patong na. Kursonadak ti panguluton ket ababae. Anya, kurso na adam da jaba kahit dandanin agkubaw. Mawanti kubo-kubo dita. Agun natumot lang dahi dyan, no? Gabay kami ang maturog. Anya, ay, tirador ka talaga Lauraw. Oray asino ditan, basta nagpalda ko na da. Nagsapakan ang nagreing, Lauro. Nariwad pa lang. Masapa ka mapan iti paresan. Inaktulungan nga gluto ni Manang Ligaya. Si kalatati makamo, Lauro. Sumaron nga tumutan ijay, numalpas ko lagi ti trabaho dito yung nagtibalay. Saan kan amapahan? Dito'y kalatabalayan ta siya kasumlangin ni Junior nga anak ta. Sigurado ka? Win! Siya kung timakamu iti pwesto. Adamot ni Nanang Ligaya kadwak. Iso, ti kadwak nga agluto. Kumusta nga, Manang Ligaya? Apay akinidayan nak Lauro. Jakpay mo kaya ti makintidayan. Apa di mo kayat nga, Manang Ligaya? Ay ko, kasta ide, tinaramit kanyak na asawa. Ha? Kinidayan na, iso asimuro tak matadagos ang ganwana. Di sumurot ka matin kanya. Ha? Kursonada ka kahit. Pinaligaya mo ang puso ko. Anya. Nagganas ti panagbiyaga. Nagmayat ti aginat. Ay, maunat ti rurat. Ay. Apay nga gininat ka, Lauro. Nasakit ka diti bagbagin? Si kamad kaya bakit? Ay, win. Nasakit. Ay, makabandog ti kwa. Ay, ti agluto iti Paris overload. Ay, nagado ako customer. Ay, nagado. Mabait man laang, Lauro. Ha? Anya na ito nalagbaga, itiltel mo. Ada ka di nalabaga iti tel-tel ka? Adda!
Kwa, kinagat sa tinsikto. Naggatala. Ay, nay, anya matay. Apo, ita lang Kasi saan matakagati insekto dahi ta? Kwa, nalaki din ni bakit? Jay insikto. Kinagat nak. Ibati ka pailaang nito'y pakanan, ha, Junior? Mapanaklabit gumatang ti Ricardo di tindaan. Una na. Sana bali tadamot dito ni tatang mo. So pailaang ti mga iwan kan kawan. Una na. Agsingsingpat ka. Di ka agbangbangad tan eh. Ado ti trabaho ni tatang mo. One. Uy, Numabisin ka. Ibagam kini tatang mo, anak ko. una na. Oh, Ay, Lauro. Apay nga nagkanak. Amang gandod na makakita ka na. mailiwak manantan ka. Sika talaga, Lauro. Tilang aramidam. Kasanod no lahat nga imbay dito'y kusina na dito'y servidora. Dakastan kinigin ang asawam. Awan makakita ka data. Danag mo na ya. Tatang, Apay junior anak ko. mabisina. Kaya't ko timangan. Ala, pakalampay la day taputot mo, Lauro. Mabisinan. Ala, mabit lang junior ha. Mangisaganak iti ka naman. Pinakam nakakadimot lang ni tatang mo iji pakanan tayo, anak ko. Una na. Nasayaat ka rod, no kasta. Nanang, Apay, Junior. Adda ka ti ibagam kanya? agda. Anya na ti ibagam? Dua ka di tinanang ko. Ha? Apay anak ko nam adwa kami ananang mo, anak ko. Agmay may sa haklaag ananang mo. Awanan ti sa balipay. Ay, kunak nunanang ko pa'y ni Apong Ligaya. Ha? Apay anak ko nam ananang mo ni Manang Ligaya, Junior. Nagkisdamot ka ni tatang. Anya? At tuwing disweldo, Manang Ligaya. Apay nga itad mong tisweldo, Jenna. San pa'y mata pa nagsusweldo? Ay, madurmanak kada kayo. Nagalas ti aramid yo. Ay niya ka din ti sasawam, Jenna. Ammo ko, ti maipapan ka na kayo kinilauro nga asawak, Manang. Isu adikan agin di ammo pay. Alao mong disweldom, kat di kan agparparang kanyak, Manang Ligaya. Ay, mangibabain kayo. Bakbakatan kayo lang arudan, ngam agsapol kayo pa'y laang mat iti ubeng. Apay nasakit ti panagkitkitan ba kahit? Dahito iti disnog. Ay, anay ko. Apay nagdisnog ka ngay. Anay ko. Dahito pati kuntar. Anay, uson, bakit nagsakit? Anay. Ay, di awagan iti bagat gaputag sinatan. Anya ka niti panggurguram kanya, bakit? Agbabakat ka. Anay ko, gusto mo na. Di naktumpahin. Uri lang naplang tilapayag ko. Anay. Isuan ang ngalak iti bakat aparaluto iti pares overload. Tapno di kan agbabae. Ngam binabaim latamat uray bakat. Ha? Talagang gaawan mo ti pilpilyaman niya salbag ka. Adon adaras a pinakawan ka. Ngam ulit-ulitam latat ti agbabae. Isu a pumanaw kan. Kuha, pakawanan na bakit? Di nakmat papanawon na tagsingsing po tawon. Naumakon, Lauro. Total, kaya't mo matibakat akas kini Manang Ligaya. Da kayo laangan ti agasawa. Anya? Pumanaw kan, kat di kan agpakpakita kanyak, Lauro. Bakit pakawanan na? Diya kung ulitin tinaramid ka. Agsingsing po ka talagaan. Ayatan ka, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Manang Tarabay. Ay nanana,
Amom ka din no sa dino tinaggapuan dagiti chismis anang perdi kada tayo dito'y barangay. Naamwamon no asinaw. Wen, nagapukin ni Juliet. Ay, kunakon ka ito. Pudno jay suspitsa. Isugayam ti numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Kadno nakasingsingpot no nakasangaw. No kasjay asaan nga agtagtagarin, agdengdengeg. Tajay nangeg na, isuntumad ti awaras na kadagiti pada na at chismosa. Imbag ano denggen na analaing dagiti ichismis na. Ket no nalaing iti math. Pasaray manayunan kan maksayan dagiti awaras na at chismis. Ay, nalaing gaya matalaga. Kita na, iso day ta magmagna o. Agpadaya o. Ne, sa dino ngay nga tati papanan na. Ay kat syempre, mapan man na nagsagap iti ichismis na. Ay, day talaang ti amunan nga aramidan iti agmalam. Makichismis. Juliet, si kakadinaytan. Wow, manong. Nay, si kamot gaya mo ti aglutlutaw. Wana, tawan ka. Anyat orasen. Nag-overtime ngamin na nakichismis, manong. Dahil tati paglaingam, makichismis ngagmalmalam. At dapay overtime na. Saan ka kading nga gunget, manong? Tay sulang mo dahito iti liwliwak. Liwliwam, ket nagado atat tao ti marurudkan ka. Tatila ka no ngamin ingka istoryaan. Inchismis ko laang mo dyan nasikugan abakad di tanay. Anya? Kan, inchismis ko laang mo dyan lakay nakitaray ijay laod. Hoy Juliet saan man atila ichis-chismis mo? O may kakiti, tayo tuloy mo ti agluto. Ikat, nay, papanamon ngay manong. Mapanak di ta kantina. Inak gumatang iti mo ma. Gumatang man iti mo ma. Ayan ti aglaklako. Ay, napanlaang nagpabarya. Nana, at maangot mo? Ada makmakset ngayon na po'y. Ay, asino ngay ti aglutluto? Medyo balay sa mo ti pagtataudan na. Ah, Ay na, naksutan ti lutlutuan ni Juliet ngayon na po'y. Mangangot dito yung ay, una yan. Ay, anya nga tamanin ti aramidan na. Tanaksat ti lutlutuan na. Ay, inakman kitaan. Ay, una yan. Makichismismis siguro ni Juliet, iso anak sa tilutlutuan na. Ay na, sigurado na ita. Chismosa nga ron. Juliet! Juliet! Hawan, Maray! Nakita ka nagdate-date bungal alakay akaroba na. Juliet! Ay, apay ay manong! Anya nga apay? Jay lut-lut nga inapoy, naksutan! Ay, bye! Bye, Maray! Ay, naksutan dyan lutwag! Ay, sus! Magasasukan nagpaisaw! Ay, talagang awan palabsam nga orasan niya. Uray no adar aramidem, makichismismis kalat na. Anya nga iti kanentan, gimisitan talutlutuan nga inapoy. Apay tumat kami na nagmayat ti makichismis. Wanya, mangantayo ka din. Ay, mabisinan ni Tatang. Kwa, Tatang! Laglagi pang, adda ulcer ni Tatang. Saan amabalin amaladaw ti panangan na? Agluto akpay Tatang. Nay, anya to orasan. Naksa tinluto ni Juliet, Tatang. Anya, apay anak sad. Makichismismis ngamin iti cellphone na. Apay, masapol pay laang ayang nga ibaga. Tapnoong tan na ka. Salbag ka babae, saysayangam ti bagas. Sapay nagnina ti bagas ita. Apay abinay bay amanak sa tilot-loto ma, Juliet. Italaang mo't anak sut Huray pay, unay matanti kinaisem mo ang makichismes. Kaya't mo nga umay da ka apain dito'y balay, gapo iti kasta nga aramid mo, ha? Sana mapasamak da ita, Tatang. Ay di mo aya amaw, anagado ti may barbarangay, gapo iti chismes. Uy, padasandak nga ipabarangay. Tad-adda nga ichismis ko ida. Syakpay mo't analaing amang padakas iti tao babaan iti chismis. Ay nagalasan ti kasta panunot mo, Juliet. Kano siyak ti Reyna dagiti chismo sa diti lugar tayo. Tay panakkel na pay.
Manong, nasayata nakita ka dito ay. Agururay iti pagluga na ka mapanagtrabaho. Kabayatan ti panagururay mo Adaman pa ibagakin ka, Manong. Anya dayta? Bagbaga ang mamit ni Juliet nga ading mo. Ta isardeng na ti mga chismis kanyak. Kumkumpurmimot ti chismis na may papan kanyak. Ala, bayam, tabagbagak ni Juliet. Ay na, agyaman ang Manong. Sapay ko matasardingan na kon nga chismis. Agawid ka ka, day. Una na, nagapuak iti trabaho. Imbag man ta nagsabat ta. Ada ko man napatagunay nga ibagakan ka. Anya day nana? May papanday ti kun ni Juliet akabsat mo. Apay nana? Naglaing mo't nga minamang perdi iti tao, babaan iti kinachismosa na. Diyo ko naen nga uray da kayo abak-bakitanan. Kat ichis-chismis pa lang ni Juliet. Wen, tilain warwaras na nga istorya saan matapod no. Pamirdi kanyak dagitin warwaras na nga istorya. Kababay na talagang ti aramid na. Sige na. Bayan nyo. Tabagbagak ni ading ko. Agyaman akno kasta. Kat sapay la ko ma. Tadenggen na ti pamagbagakken ko ana. Ni Juliet tatang. Ay, nagmalmalam ngawan dito'y balay. No, napanan namanin. Kunakmatkan kwa na akaduain na kayo dito'y balay. Tapag tumarin na kayo iti agasyo. Nagsapamit arimwar. Ay, sigurado anapan manin nakichismis dayjay. Marabyan tumanin nga gawid Di la maumuma makichismis. Kat iso matipaglaingan na. Dengdenggan na kweno saan, Juliet? Nangagkunda kita ibagbagam. Makauma na denggan. Gapo tagurguraan da ka dagiti tattao, gapo iti mading aramid mo. Katbay ata gumura da. Mangibabain ka talaga. Iramraman na kami pa'y kinitatang. Ay, baybay andak lang. O sige, inak aglutong. Tamo ka mabisinan ni tatang. Harabi ilang arudain. Rumwar ka pa ilang mat, Juliet. Di talaang asidag ti papanak, tatang. Tabay, di ka kat maturog. Adda nga rod follow-up na, dyan nakichismis, tatang. Ay, dayta di paglaingam. Di makichismis. Adda pa'y follow-up na. Mabitak lang, tatang. Sige, rumara ko. Imbes amasapang nga agriing dayta a Juliet, ta iso kumati agluto, ngamsak pa'y laang mait. Ay, itimplanak mampay iti kapik baraw. Mabit lang tatang. Itimplan kayo iti kapeyo. Tatang! Manong! Manong! Papayain! Anya ti kabuteng mo? Apay, agan ano ka? Apay nga aputem day tangiwat mo? Ay, di mo man aputin tangiwat mo. Tapno makita min, wanya ti problema. Ha? Ano day tabibig mo? Nay, pimuskul matitikas ta unay. Anya tikinan mo itirabi eh. Ay, panagkunak. Nag-allergy day ta. Siguro nag-allergy day ta. Ay, saan ka nagsalita? Tadada pumuskul day ta bibig mo. Tata, saan nga ta napasma ti bibig na? Ha? Napasma? Kasano kuma napasma? Napasma gapoy tinakaro apan nakichismismis na. Ngata? Kasano? Numalpas a makichismis, agkapi adagos. Anya ngay nga ta tinasaya at nga agas dayta. Simple lang tinaskin na ramidan na tatang. Bagam tapno amo na. Sino mat nga mintimayat apumuskul ti bibig na itikas taunay. Oo, bagam mo na. Tapno aramidan na. Danggam na imbag na ito, Juliet. Simple lang taramidam. Isardeng mon ti agchismis.
Kita, umpes day ta adagos. Nangeg mo, Juliet. Isardeng maun ti makichismes. Oh, Juliet, yun ako nagtrabaho. Manong, Impes mo't gaya man tabibig mo. pudno di ko na manong. Isadang kun ti makichismes, taumpes. Kung naktumad kan ka, Yung kasano nga dagiti kayat ko ama pa ni chismes. kat baybaya mo na. Sapay ado dagiti fans ko nga agur-uray iti ichismis ko. Apay, kayat mo talumtag maninday tabibig mo. Sa ano na? Ala, inka makichismis. Tapno mapasma manin tabibig mo, kat lumtag. Saan sa amad tin arumrumwar di tabalayda ni Juliet? Kat nga dadamag ko na. Napasma ka numet. Ay napasma. Kasano napasamak dayta? Basta napasma ko nada. Di nga taima na, tinapasma, wano di saka na. Dagita laing ayat ti mapasma. Ay, day talag mo tiyamok. Kampanunute. Saan siguro makapag na? Gapo iti pan nakapasma na. Wan, anya. Ay, kaasimat ni Juliet. Saan na makapag na? Saan na makakalap iti ichismis na? Ay, nakaro at talagan sa tipan nakapasma na. Apay apo manag na ka, si ka Juliet. Di ka lang makataltal na. Nagboring mat ngamin dito balay. Awan mo tararamidak ngamin ditoy. Ay, nagado di ta alalabaan. Yung kaglaba, uno aglinis ka dito'y balay. Mapanak mo't ko makikarubang tatang. Kaya't mao talumtag manin dagiti bibig mao. Gapo iti pan nakapasmana. Saanon, tatang? Uy, nagsakit ti lumtag ti bibig na. Kan nagalas ti langak no napuskol ti bibig ko. Imbag tamom. Makikaruba aklaang tatang. Ngam saan ka makichismis? Ay, awan latam mo ko. Promise, tatang. Saan ako na makichismis? Tanya nga ron ti aramidam. Agdengag aklangan iti chismis. Mayat gam ti magmag na. Nukastoy nga agawid ako. Nalagan tirik na. Nimet Juliet deta nakatugaw dita ayan dagiti ago umong a babae. Psst! Juliet! Ay, manang! Simangpat kan! Anya tira aramidam dita, ha? Ay, sana ka makisichismis, manong. Kat, anya nga ron tira aramidam. Agdengdengag aklaang iti chismis da. Sana ka mamati. Agawid tan, tamapan kagluto. Umunakan, manong. Taado pa'y tinaskin adenggak nga chismis da. Agawid tan kunak ni. Nagadulakat nga amumon. Sige man langan. Agawitan. No itay ka pa'y kumaan agawid. Di nakaluto ka kuman. Agawid aklang aro doon. Ay, apay nga ingatan. Oh, apa si Martang kamag na. Eh, kalat matlangan na si Makit kan gimatal dahil tilapayag ko, manong. Ah, abangan no ada simrak nga insikta oh. Eh, sa bali tigatal na. Ala, agawid tan. Ipakitam to kinitatang ijabalay. Ay, sakpay lang, ba't nga rap ti pang ipakitaan nyo itilapayag mo? Amangan nga min ada simrak nga insekto, tatang. Aguray ka ta plus laytak. Eh, anya tinakitam, tatang. Ada ka di insekto asimrak. Nay, kasla damot nagtubo ariteng iti unag tilapayag mo. Anya? Kasta? Nay, saan lamay maysa? Ado ti agtubtubo ariting iti unag tilapayag mo. Nagadon nga ino kasta. Oh, may salang ti may bagak iti dayta. Dayta ti epekto ti mapan mo pa nagdengdengag iti chismis. Bawal at talaga kan ti chismis, Juliet. Ay, pudno dayta. Bawal mo nga iwaras kan bawal mo adenggan ti chismis. Tangamin, mapasma dayta bibig mo no iwaras mo ti chismis. Ngam no agdengag kay ti chismis.
at dagtubo ariting iti unag tilapayag mo. Ayan niya lakit di ngaminan aya. Bayaman ngamin day ta chismes. Dito kalangan balay. May mayat pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay no, nagdakil gayam ti balay mo, honey baby. Wen, honey baby. Agam saan aday ti balay ko ti pagsaritaan ta. Okay, honey baby. Anya ti kahit mo pagsaritaan ta, ha? Ti may papal iti relasyon ta. Ti kayat ko, agkalay satan iti kabita na panawan. Ha? Di ka madanakan, tasyak ti baka amo iti magastos. Awan apulos ti gastosam. Ha? Kwa? Kalay sa dagos ti bagbagam, honey baby. Tuwapay langal daw nga gayan ayat ta. Anya kumangay, nudwala ngal daw ti relasyon ta, honey baby. Kayat ko ngamin, asyak laang ti babay, iti biyag mo. Ha? Agdwa-dwa ka kadi, anak i relasyon kanya. Gaputa bakit ako, honey baby. Isaan? Honey baby. Awan pa nagduwa-duwak anak relasyon ken ka. Age doesn't matter, ako nada. Promise? Uy, promise. Ay ayatin ka, honey baby. Asino man ang disang nga iliyo o lalaki itay nanang. Ni Jano, anak ko. Kaya na yan ko. Anya? Nakirelasyon kayo manan iti ubing nga adayong amda kayo, nanang? Anya ko pa. Saan matadakas ti makirelasyon iti ububing? Nanang, Ay ayatat ni Jano. Kan ay ayatan nakmat, anak ko. Agpada kami iti marikrik na. Iso at talaga tinaitadhana para kanya. anya lakit din ni nanang. Sipod pimusay day di tatang. 5 tinagbalin akaayan ayat yo. Awan apulos ti bimayag kadakwada. Agpapadada amin anang loko kada kayo. Pas is pas, anak ko. Nalpasan day di akan ito. Sana napudno dagijay alalaki, anak relasyon na. Kat, masigurado yo anapudno kada kayo dayjay adyano? Wan ka rin, anak ko. Kinapudno na, panggap mintag kalaysa. Anya? Wan, anak ko. Panggap mintag kalaysa. Barang makaanak akpay iti maysa. Anya? Arapa apyo pa iti maadaan iti anak, nanang? Saan ang mabalin, gaputa? Ay, basta. Amo yun, di kayat ko asawan. Yukon li, anak ko. Amok mo at anabayaga kon a menopause. Hindi na kadilatan kontraan. Tapagayatak mo't da ito hingar aramida. Ay na, manang ampang, di ka lang madidigra. Nagadon tinakirelasyonan. Ang pinanawan da kalaang. Ay, may sakamat lyoning. Agpada kayo lang kinikare na kontrabida iti biyag ko. Ay, bagbagaan da kalaang, manang ampang. Ay, kwarta laang ti kayatken ka dagiti lalaki. Gaputa muda a pensyonada ka. Ha? No naumadanken ka, panawan da kameten. Ay, agsangit kan tumanan iti uray la. Di nagtupasakitan ni Jano, ading ko. Ay ayatan nakday chay. Mamati ka. Mamati gaputan nagkariasyak lang, ti babae nga ayaten na. Ay, anya lakit din ni manang ampang. Ay, naglaka ang mamati ka dagiti kari. Sa bali ni Jano, ading ko. Uray no bakit akon? Ay ayaten naklata. Sana kwarta ti masapul na kanyak.
No di ket ayat anapod no. Anya? Masapol ko ti motorsiklaw tapno nadardarasa ka makasangpa di ti balayaw, honey bebe. Ha? May katangan na kada iti motorsiklaw, honey bebe. Uwan honey baby. Kabalak nga ramidan da ita. Basta umanugot ka ngagkalaysatan iti kabitan na panawan. Ay wala, uray man pa agkalaysatan no may alawas. Basta may gatangan na kun iti motorsiklaw. Ano kasta nga rod, ikan kan iti paggatang mo, honey baby. Gumatang kan iti motorsiklo. Nagsakit! Naut-utlaw na eh. Apay nga naramid na kanyak ti kastoy. Nagtalatakan ko, anak. Nga maapay, pinanawan na. Husto daytan a panagsangsangit yo, nanang. Imbagak lang arudan asaan a mapagtalkan dayjay adyano. Rupat kwarta mo't gayam day dya lalaki. Kalpasan ngayong gatangak iti motorsiklo na pinanawan nakbatan. Jakon mas daaw, nanang. Isungawan anyaman kanyak ti panagsangit yo. Nairwangon ti lapayag ko. Napay kayo manen kan ayat. Adon adaras a pinanawan na kayo ti lalaki. Anya ngay ita manang ampang. Kasla asok ang nagpukaw ni Jano. Saanen ang nagparparangken ka? Ay, jak kayaten ti masakitan ading ko. Nadudugan ti puso. Jak kayaten ti akayat. Sigurado ka itinay nga ibagbagam manang ampang? Wan, jak kayaten ti akayat. Nauma akoon. Nagdagsan ti barukong. Ay, nasaya at met, tanakaamiris kan, manang ampang. Ay, nabanugan day ta puso, amasaksakitan. Agpaiso day ta ading ko. Kagurgura kon dagiti lalaki. Saan da na pudno? Nagatang ko amin na nagiti ka sa pulanta, nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan? Kasarsarita kayo, nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan dito yung tiyandaan, kunak. Kuha? Awan mo na nang. Agawid tayong arudan, nanang. Ay, mabilang ka. Apay ka di, nanang. Dahil tricycle driver, anak ko. Apay day ta tricycle driver, nanang. Kinitayan nak itinamit lang. Anya? Kurso na nagsamot na italalaki. Ay, sus! Delikado man ang nanang. Agawid tayo kitin. Di yun ikaskaso day ta lalaki. Naimbag nga oras mo. Si kaje tricycle driver, anang kiday kanyak ije tiyandaan. Siya kang paiso. Siya ni Delphine. Mabalin ka diti umay sumarungkar. Sino ti sarong karam, Delphine? Awan dito ni Karen nga anak ko. Sikat kayat ko sarungkaran. Saan ka ati anak mo? Anya? Di na ka di pastrakan, manang. Sige. Sumrag ka, Delphine. Dito yun, ti pagsaritaan ta. Kasano, ti pandakam among kanyak, Delphine. Kanayo na kami na lumabas dito. Ayan nyo, itong kalagpasadak iti tricycle. Iso nga amok dito balayo. Kasta ka ti, Delphine. Sana ko nagpalpaliko pa. Nakayawan ak iti kinapintas mo.
Anya? Nabayagak mo iti na balo. Balo iti natay. Kaya tagsapsapulak iti asawat. Anya? Nagpadata balo. Sapay lang ko ma. Tadanam namakin ka. Delphine. Hindi pa lang agkurso na adakan ka. Mabay na kong masidag. Kaputa, adamot idik ka. Kuyog mo alalaki. Hindi ka di Jano, tidakda ka mata. Diyan gayan tinagan na. Juan, Jano tinagan na, ngam pinanawan na kun. Sana na nagpakpakita pa'y kanya. No siya ka. Diyak to aramidin na ita. Di ganto pulos panawan. Sigurado ka akursunada na, nga uray bakbakatan ako. Awan na niya man na kanyak data, ha? Awan mo tipilpilin ni Ayat. Anya kung ano bakit ka? Sinapatag, kat ayatan ka. Masansan ba't nga umay day alalaki dito'y balay, nanang? Wan, anak ko, kaayan-ayat ko ni Delphine. Anya? Kaayan-ayat yun, day alalaki, nanang? Wan, anak ko, sinong batak ti ayat na idikalman? Kunak man, no saan kayo nga gayat pay? Day tamat ti ko na, Karen, anak ko. Gami din nakitak ni Delphine, imbabawi kun day ta na ibaga. Anya? Amang ano ni Delphine tigasat ko, anak ko. Marignak, adinak tupulos paldaan. Ay, nananang, day tamanan, ti imbagayo idi kanyak. Asigurado kayo ni ti lalaki. Marikriknak at talaga, anak ko. Ni Delphine, tinaikarya para kanya. Isoon ti agbalin akatakunay nay ko, iti agnanayon. Anya? Manang ampang, adayo manen nga ubing tinakirelasyonam. Iso dapat ti umasidag kanya. Saan matasyak ti umasidag kadakwada? Ay, jakla amon. Naumaakpayan amang bagbagaken ka, manang ampang. Wanan, amo kun ti kayat mo asawan. Maisuro kaya ti pusok nga gayat, ading ko. Ay, amangan nulukwen na kalaang dayja alalaki. Agsangit kan tumanan. Nagkari adinak tupaldangan ni Delphine. Mariknak matkan kwa na anapod no kanya. Iso ama ko nak nga ison tigasap ko alalaki. Kita anak man, no napintas ako, nanak ko. Anya lakit din na yan, nanang. Nagpuskol ti make up yo. Insuot yo pa dagiti balitok nga alahas yo. Papanan nyo aya. At dadit mikin ni Delphine. Agboya kami ti sine. Anya? O anya, napintasak ka din, anak ko. Bagay ko kadimot lang ti suot ko. Wan nanang, nagpintas kayo. Ay, sa pahila ko tamagustuhan ni Delphine tila nga kita. Ad-adan, ama in love ka niya. Anya? Balain na ko, nanak ko. Si kapay lati makaamo dito'y balay, ha? Kababay, numala daw ak iti date making ni Delphine. Naparta ka ko, Delphine. Dakot gapalan pa ito minom. No, basta nga rada, mapantan iti motel. Anya? Di ka nagamit di palayo. Maturog tayo di motel. Sige, sige timbaka mo, Delphine. Ala, mapantan ka din. Kumbat ka kanya, tapusan ka matumpa. Bigat mat gaya man. Ay, dito'y kaming motel naturog kini... awan mo tan dito'y abay ko ni Delphine. Sa dino ti...
Ha? Ti kwentas kan ti singsing ko. Awan damatan, agraman ti bag ko. Ay saan? Saan na mabalin? Tinakaw lakit din ni Delphin dagiti alahas kan bag ko. Naglaon iti kwarta. Ay, awanan dagiti alahas kan bag ko. Naglaon iti kwarta. Karen anak ko. Ay, agtatakaw mo't gayam da ya, Delphin. Ay, diyan kung makontak ti cellphone na. Awan ka numatan, iti paradaan da iti tricycle. Anya? Anya ti aramida kanak ko. Ay, awanan dagiti alahas ko. Ay, jakan mo kada kayo, nanang. Naglaka kayo nga agtaltalang iti lalaki. Anya nga ita, natakawan kayo lang arod. Ay, salbag da ya lalaki. Awanan ba eh? Ay, uray pa agsangit kayo iti dara. Saan na may sublipay jay napukaw kada kayo. Gaputa saan nyo mo tan makita pa'y day jay a Delphin. Agnakam kayo mat siguro, nana. Gatgatangak iti buti kan landok, ading. Aday lakom. Ay na, nagtaarmatan na ito yan akay. Kasarsarita ka. Agat-gatangak iti buti kan landok, na. Aha, akwa, ay mabitlaan tata. Aday lakok abote kan landok ka. Ayan na. Aday jay likodan ti balay tata. Sumurot ka kanya. Tay surok no sa dino ti ayan, dagiti bote kan landok, tata. Titibayad ko kadagiti buti kan landok, ading. Di mun bayadan, tata. Kukwa mo dagita bote kan landok. Sigurado ka? Wen, tata. Tulong kon kan ka. Ay, thank you. Panawan ka nga rodin, Mabit lang, tata. Apay ka, day. Langam tinabambanog. Kan patyag, mabisin ka. Umay ka. Sumrak ta di tabalay. Tay sa ganaan kay di ka na. Kuha, kababain, ading. Awan ti rumbang apagbainam, tata. Sumurot kan kanya, tagmerienda ka. Asino ti urayin nyo dito irwar, nanang? Ni Agapito, ngagat-gatang iti bote kan landok. Ha? Adamanin nila ako kabote kan landok kan kuana. Kasanon? No saan nga umay itaday jay alakay, nanang? Umay day jay, taimbagak nga damanan ila ko kan kuana abote kan landok. Ha, iso day tan sumungan. Uray kun ditoy. Kunak no aday lakom abuti kan landok, ading ampang. Pag meriendaan nak mo ilagayam. Amok ngamin amabisin ka. Nagpudot pa'y ti panawan. Nagkakasikat na amabilbilan. Awan ang yaman na. Ag may sa gaminin itibiyag. Awanin sa bali amang tulong kanyak. Saan kami mit anaparaburan iti anak, iti day di asawa. Ha? No sa anak nga gatang iti buti kan landok. Ay, awanin ti gatang ko iti kanag. No kasta. Agpadatagayam a single tata Agapito. Kunak no si bibiyag pa iti asawam. Nabayagan abalo ak itinatay, tata Agapito. Tilagan anak ko ni Karen, tikadkadwak dito'y balay. Kasta ading ampang. Ay, nagrigat yag may sanya. Naliday, no awan kasarsarita. Awan ka din nanggay itibiyag. Agpaiso day tata Agapito. Nagrigat yag may sa kanawan kasarsarita na. So anang bayagan, ngagsapsapo lakiti agbalin, akatakunay ko. Anya, agsapsapol ka kunam, iti katakunay na imaw. Wen, tata Agapito.
No kasta, agpadatang agsapsapol. Iti ababa asarita, agsapsapol ang iti asawaag tanapigsaak pay met. Kabalam ka di pa iti agputo. Ay, wan! Kabay lakpay. Diyan na taon ka tilakay. Ngam, ay, ubing tirik na. Ha? Ngam marapaplangan ang makaasawa akpay. Kaputawan mangayat kanyak. Ha? Sino tinang iba ka nga awanan, ti mangayat kan ka? Siyak. Kamaliday ta, apan ang ipapan mo. Adi kan makaasawa pa eh. Anyat kahit mo sawain. Ako. Siya kun ati asawa. Anya, sigurado ka? Wan, sigurado ak. Siya pa yun na babae, tinangibagay tinaita. Ay, kababae. Ay, no kasta. Sana kung nagpalpali ikaw, pay. Siya kung timang ibaga kayat kamot nga asawaan. Agapito. Ampang. Agapito. Ampang. Inagkamot hindi, bebe ko. Ay. Agapito. Ay, ayatan ka. Napunaw ti panagayat ko kan ka. Ampang. Kasta agad kan ka. Agapito. Napudno ti ayak ko kan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ay, pudnaw, adda gudgod ni Nineng. Ay, sus. Apay anagudgod. Makaakar day ta. Ay, saan siguro nga agdigdigos Sapay aglaklako iti merienda. Sapay makit-kita ti gudgod na. Sa dino tayan ti gudgod na. Ay, aguli magkan. Tay sunday tan lumabas na masidagan. Isungag pa isa. Nineng! Papanam! Ijay man palingke. Ta, mapanag gumatang iti sursur ko a merienda, tata. Ay, kita di saka na. Lumawlawa di gudgod na. Awan mati makita. Mingmingam ngamin ana imbag. Adangag paiso. Apay, tata, nana. Siyaksamo ti pagtungtungtungan niyo? Ay, saan? Apay kumapagtungtungan da kangay. O sige, lapsan kayo nga rodan, kagap apuraan. Marurudak man. Apay ngamin anada anak iti kastoy nga skin allergy. Tapay aya. Ibagbagada ngamin di tarwar agud-gud ka now. Madimot ngamin kan kati agsida iti buggoong. Ngam apay nga ipilit mo. Rin naman naklaang mo di dinangdang. Sapay di tasakam tinagtubuan day ta skin allergy. Ay, sapay nakauy-uyaw dagiti kakaaruba. Saan dalang na uyaw? Dakas ti ugali da. Ay, di yu as-asit gan ni Nineng. Apay nga eh. Apay ayaan ti. Huwag agpaso antay. Ay, ada makakarasakit na. Kakalugaran. Denggan nyo ti bagbagan ni Nana. Sige Nana, ituloy mo. Ni Nineng, ada sakit na agud-god. Makaparyak. Amuyo ka day. Lumawlawa di gud-gud ije gurong na. Atagayam gudgud na. Saan nga minaman agdigos? Ay, kastaya. Nagadoti danom kabuteng nakit din tagdigos. Ay, kabuteng na nga raw, dagbugaw. Saan nga agdigdigos? Kumaro ti gudgud na no kasta. Isu nga raw dabalbalagan kaya, o saan kayo nga umas asidagkan kwa na? Diyak kaya ti maakaran iti gudgud. Sino nga'y kumati mayat ang maakaran iti gudgod? Nangag ko asi kalata ti pagsasaritaan dagiti karuba. Siyak manan,
Aday wanda ka kano, tamang maakaran da iti gudgud mo. Nagsakit mo ti pa nagsasauda. Di mat imbagaken ka, asaan anasaya ti panagpampanunot dagiti karubat ha. Kasladaan ako iti makaakar asakit iti kasta pa nagsasauda. Iso anasay-saya at asikan ti umadayo kadakwada. Nasakit tinakam ko iti dayta ngay bagbagada. Saan ko mangagsakit tinakam mo? Liklikam ngamin timakan amang ipaaykan ka iti allergy. Nay, ninay, anya ti araramidem di taoy. Nay, api akas la nakigtot ka nakakita kanya. Umayak mo taglaba di ti paglalabaan tayo Ay, mapang kay Jia banda. Sa dino? Ijay niyo, ijay. Ay, nagadayon day ta itudto dumapaglabaan. Katno nga'y maakaran kami iti gudgod, ay narigatan. Asino nga minaya tinagkunang nga da gudgud ko? Di ka man. Katno makitkita di tagurong mo day tagudgud mo alumawlawa. Ay, saan na gudgud day toy? Ay na, saan na kaming nga alilawan tagudgud day ta? Kan saan na makaakar day toy? Siyak man laang yan ti umadayo, no saan mo akayat ti umadayaw? Ha? Mabutang kami ang maakaran, nariga ti maadani ti gudgod. Agawid gayam ni Tulits. Asino atulits? Day ngay karuba tayo anabayag iti abroad. Nilito? Wen, Tulits ti palayaw na. Ay, agawid gayam nilito, kat nabayag mati siya abroad day jay. Ay sigurado nga ado ti urnong dayjay. Ada nga rod pasarabo tayo ken ko ana Kaanakak dayjay kay. Kasano ko maanagbalin na ka nakamot. Basta kaanakak. Ay, di ka nakakmat nga ruden Amom nga main, mas ado ti maited ti kabagyan, no aggapoy di abroad. Isu nga ro, nakaanakan ta adwa. Inak makisaramo bakit? Makisarabong? Asino ayati si Mang Pang? Ninghay lito akaanakam, Nagbakasyon ni Lito? inta makisarabo ken kuana. Ay, kaanakak day dyan. Katuan, kaanakam mismo. Ay, ano, ati itid na kanya? Kat inta nga roden Ay na, sigurado nga ado ti tao. Mapanak to inton sisyak lang. Kanakan, simangpat kagaya main. Wanangkal, adakon. Arakupan ka man nga rod kaanakan. Ay wana, umasidag ka angkal. Aguray ka man. Anya dagita na labaga ang nagbabasit ang nagtubo di tatakyag mo? Dagito yung angkal. Skin allergy dagitoy. Skin allergy? Good samot dagita. San angkal? Skin allergy lang. Adamot skin allergy ni Auntie Manining. Nga ibagbaga dagiti tao, agud-gud ka no. Isu nga ison ti pag-iistoryaan da dito'y lugar tayo. Gapo iti dayjay nga skin allergy na. Ay kasimat nga rin ni Auntie Anining, ano kasta? Ay sus ka anakan. Nagadun dagiti agsangpat akaruba nga umay makisarabugan ka. Nadamag danghamin na nagawid ka. Asino ngay dagita makisarabo? Kalugaran tayo mat Ne, saan tayo mat akabagyan dagita? Saan mat talaga? Tada kami lang kini Antim Anining ti kabagyam. Ay, nagapu ka na nakisarabo kini Tulits. Kwa tata, awan igam ko ni. Ay, kadno mapan kami mo't makisarabo kan ni kaanakan Tulits. Ado ti inyawid na pasarabaw. Ado nagduduma. Intayo garuden Mabit lang. Aguray kayo. Nay. Apay asir ram ti dalan bingay. Ay, aglisi ka man dita. Sakbay amapan kayo makisarabo. Ibagak kada kayo nga dagudgod ni Tulits. Anya, good. Ay. Di makaakar asakit. Akas iti sakit ni Neneng bakit mau? Nakarkaro pa'y Ket no napumpun no ti dua atakyag na. Naglalabaga nagatil ka naw. Anya? Ay, good nga tangag pa iso dayta. Arako pagkuma. Ang saanay. Diyak kaya ti maakaran iti gudgod. Sapay gudgod ang naggapo iti abroad. Ay.
Sana good dayta. Anya nga igata dayjay. Skin allergy lang. Sana makaakar, kan sana delikado. Ne, saan kayo ang mabuteng? Pagbutngan mi kumangay kat saan matagudgod dayjay. Huwag nga agpaiso. Skin allergy lang dayjay. No ara ko nakakit, ara ko pagmay. Ay no biso-biso ti kayat na. Ay kat makibiso-biso akmat Sayang matjay pasarabo na. Iso ngayon tayon makisarabaw. Kasde gayam itan. Numarigrigat, ibagayo agod-god. Angam no naggapo iti abroad, skin allergy laeng. Ay, sus! Nakaroon sa data skin allergy tolets. Saan nga tagod-god daytoy? Ay, saan nagud-god dayta? Nagkunamot agud-god. Skin allergy lang. Mabuti nga, takunada agud-god. Nagmadi adenggan. Ang mga no adaywan dagiti tattao. Nagadoti ited mo apasarabo kanyak. Adaywan kakitdain. Anya nga iti panagkunam dito yung sakit ko, nana. Kwa. Ay apay anana ti awag mo kanyak. Antinak. Anti ka aya? Ay won. Siyak ti ante ba mismo. Anya nga ron ti panagkunam dito yung sakit ko, ante. Skin allergy mo't dayta nga agpaiso kaanakan. Saan agud-god? Adayo, agud-gud dayta. Imbag man, ta skin allergy lang. Saan ga magudgod? Ay, itid mo nga ro, denjay pasarabo, may. Tapno agawid ka, men. Wan kaanakan. Tanay mapanak pa'y agluto iti kanan may kani uncle mo. Di ka madanagan. Sana gudgod dayta. Lakay, agim imbagan ti skin allergy. Nasayaat mo't tapno saan da kang adaywan dagiti tattao. Maitkat iti panunot da nga dagudgud mo. Nitulit, saan nakarkaro pa'y tigagatan na? Saan da akinabutang? Siya ka ba sitlaang? Kasta launay ti panangibabada iti kinatao? Kasta nga rod ti ugali dagiti tattao. Gapo ka di tawan makukwartak? Iso agud-gud ti sakit ko? Ket nilito ang naggapo ija abroad, skin allergy laeng kano. Syakman mo ti mapan makisarabo ka ni kaanak kakalito? Mapang ka Padasandak nga uyawan dagita at tao ang malamsak tako silapak amin ida. Lumaban na kita, lakay! Saan akas idi anak kadomo gaklaan? Kumusta ngay day tagudgud mo, neneng? Ay, ipilit yung tumat kami na gudgud. Oray saan mo tagudgud? Good day ta. Ti gudgud, jay sakit ni tulit sa kaanakak. Day ti gudgud? Sigurado ka? Naglawagan aday jay ti gudgud. Kat si kangay, anya day ta sakit mo. Ay, daytoy sakit ko. Kat skin allergy laang. Ngamen, imma daw. Idinanganak itinabugo nga na dinangdang. Ay, basta. Good day ta. Awan pa nagduadwak, good day ta sakit mo. No, ado siguro ti maitad ko kada kayo. Skin allergy laang ti sakit ko. Ngam no awan maitad ko kada kayo. Ibagayo na gudgod. Ay na, Auntie Neneng, namiss ka. Ay, namiss ka mo't kaanakan. Nan kita agman dito skin allergy. Kita man tay. Ti ko na dagiti karo ba nga imay nakisarabo kanyak kat skin allergy laeng. Saan damot ang mabutang ngay masidag kanyak? Makita mo na kita nagtubo di tagurong ko. Wanan tay, nan ano ngay day ta? Ay, allergiyak nga ron iti bugong. Iso ada ito, iti makun ko na nga skin allergy. Katoy sakit ko ngay. Good God? Ay, yan laki din dagiti akakaaruba ya. Sana bali auntie Anda pasarabokan ka. Kat isong mo day tatirantak dito balayaw. Kan siyempre, kayat kamot ako mustaan Agpadpada tagayam nga ada sakit na iti kudel.
Nanay. Apay nga eh. Agagatalmatan ti kudil kaw. Ay kat gapo siguro da ita iti panang dildilaw yo kinibagat kaw. At damot agtubtubo ang naglalabaga dito yung kudil kaw. Nan, kita agman. Ha, anya ngay dagitan. Saan kan samot ang managdigaw stata? Kan managbugo. Ay, hindi ka managsaw, hindi kasta. Apay nga rod ang nagtubo dagita. Anya ngay nga ta dagito yan. Day tanti bagbagada agudgod tata. Anya, isuanas kan nga day wanda ka. Taamangan no makaakar ka. Nana, sa dino ti papananyong? Ay, indak man nagpa-check up, ijay ilay. Ngamed, ado tinagtubo dito tel-tel ko ang nagatal. Ah? Ay nan, kita man nana. Ay humad aduda ngamin ka. Ha? Good dayta, nana. Ay sus, makakarunay dayta. Nahiunay kamot ngagsasaw, neneng. Pudnumat, nana. Ay, di kayo mas asidag kanyak, Ay, kadyay nga good mo nga ay awanan. Hindi pa'y nga awanan, nana. Diyak nga minin agsidsida iti adabugoong na. Tapno saan nga agsublay. Ay, siguraw. Ang mga no skin allergy laang daytoy. Ay, nanana, good dayta. Ay, di mo ba dipilit? Ala, ingkay pa check up. Tapno mamati ka agud dayta. Nakarkaro pa nga iti skin allergy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.